untuk laki-laki, kalau perempuan tusolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin adaan ma'muman billahi ta'ala. Ya, fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres Allahu Akbar membaca Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah tanpa membaca surat, Bu. Beres waladhdallin amin Allahu Akbar. Baca apa lagi? Salawat yang afdal adalah membaca salawat Ibrahimiyah yang tadi minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang ketiga membaca apa? Belum. Yakni membaca doa bagi si mayit. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu minimal. Maksimalnya wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wal salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad janas daran khairan min zawjihi wa daran khairan min ahlihi. Kalau untuk mayitnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, minimal segitu. Baca Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, upami pamagat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau andaikan mayitnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Panjangannya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kumaha lamun mayit duaan? Kalau mayit berdua maka bacanya bukan Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha, tapi Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Takbiratul ihram yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftina ba'dahuma waghfir lana lahuma. Kalau mayitnya lebih daripada dua, ada 3 orang, 4 orang meninggal masal, kumaha cara doana? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Baiklah, sholat mayit. Paham?